Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Hayi ke bafethu ke kule video yamanje njengendlala yenza umdlalo weOrlando Pirates ke ngiyaye ngifike ne possible starting lineup ke esisuke sipredictiwe ukubuka nje abadlali ke sisuke sinabo ekulona ke ibhakabhaka osukwini ke laphana ke lwangomgqibelo laphana ke umhla ka-18 iOrlando Pirates izobe ibhekene ke nayo laphana ke iPyramid yase-Egypt kuwona ke umlenze wokuqala wawo ke laphana ke ama-semi final ayo ke laphana ke i-CAF Champions League. So bafethu ke starting lineup ke esipredictiwe simi kanje laphana ke emapalini ke sinaye ke laphana ke Sipho China bese kuthi ke laphana ke ku backlines ne right back laphana ke uDiono Van Rooyen bese kuthi ke ama center back awu2 yena ke laphana ke yokuqala uyena ke laphana kumbekezela imbukazi bese kuthi ke esibili kube uyena ke laphana ke uNkosinathi Sibisi David laphana ke kuyona ke laphana ke i-left back kube khona ke laphana ke uPaseka wakamako bese kuthi ke laphana ke eswini laphana ke sinayo ke laphana ke i-central midfielder laphana ke uMakhehleni Makhawula bese kuthi ke laphana ke enye ke futhi ke central midfielder kube uyena ke laphana ke uKabelo Dlamini bese kuthi attacking midfielder kube uyena ke uPatrick Tito Maswanganye. Then ke mase siyakhona ke laphana ke emapalini esinayo laphana ke i-right winger laphana ke uMohawu Nkoda bese kuthi ke i-left winger kube uyena ke laphana ke uRelebohile Mofokeng Mofokeng bese kuthi ke umuntu esigadla ngaye centre forward kube uyena ke laphana ke uEvidence wakamahopa. Isona ke starting lineup ke lesi ke sipredictiwe. Like ivideo usubscribe kwi-channel ungaphinde ke ucomment laphana ke kwi-comment section. Mina nawe asihlangabezane kwi-comment section siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.